Октябрьнын 23-чы Қарамашғалының 1334-чы күні студияда Мавиле Мұхтарова чалыша. Селам алейкум. Бүгін февраль 26 давасының дабыр махкемесі олажақтыры işgal етілген Ақмешжетінің сөзде Меркези район махкемесінің отырышы өйледен соң башламалы. Бұны фаал Заир Смедля Фейсбукта білдірді. Али Асанов, Мустафа Дегерменже, Искендер Кантемиров, Искендер Эмирвалеев, Арсен Юнусов қалабалықларды іштірак етмесінде қабатланалар. 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым Юқары Шурасының бинасы өгінде Украина ве Русия тарафдарлары чатышханада. Ярымада запт етілген соң işgalчы прокуратура Қырым татарларының чатышмаларыны тешкіл етмесінде қабатламаға башлады. İşgal etilgen Qırımның сөзде yuqarı mahkemesi Mirusин Kuku'nun şikayet rezasını bakacak. Himayesi onun hapiste yatma müddetinin uzatılmasını kene şikayet edecek. Oturuş saat 9.30'da başlamalı. Keçken sene fevral ayında FSB 12 Qırım tatarının evinde tıntıu keçirip, onlarını yakalağanıdı. Onların arasında Mirusин Kuku, Vadim Siruk, Enver Bekirov ve Muslim Aliyev. Onların Rusiyada saklanğan Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etmesinde қабатлайлар. Mirusин Kuku акимиетні күшінен запт ету маддесі бойынша қабатланып, Русияның террорист ве экстремистлер жедвеліне көрсетілген еді. Ақмешжетте Тимур ве Узир Абдуллаевлерінің евлері янында дуа мерасимлері кешірілді. İnsanlar 2016 senesi октябрьнің 10-ында olған Одиссева қаларына хатырлады. O vaqt 5 Qırım tatara qanunsuz halda сезуға alınğan еді. Rusiya hüquq qoruyucuları onlarını Hizbut Tahrir teşkilatı ile bağ tutmasında qabatladı. Faal, soy-sopları ve tanışları siyasi mabüsler tezce azat etilsin deyip dua okudu. Kreml'nin anlaşmasının bir faydası yok. Serbestlik için köreşmek gerek. Qırım tatar halkının lideri Mustafa Cemilev bu fikirge qol tuta. Bunu o insan haklarına bağışlanğan münaqaşada aytdı. Mustafa Cemilev Qırım meselesini Poloniyanın Birdemlik hareketinin lideri Zbigniew Buyuk ile müzakere etdi. Münaqaşada işgal etilgen yarımadada Qırım tatarlarga qarşı basqılar hakkında laf yürsetildi. Движение солидарности, польской солидарности, она оказала большое влияние и на другие коммунистические страны. Например, в лагерях пристально следили за тем, чем же закончится. Потому что победа в одной коммунистической стране, она рикошетом отражается и на других. Хотя, конечно, ситуация в Советском Союзе и в Польше были разные. Это объяснялось тем, что все-таки Польша была более консолидирована. 10 yaşında Qırım tatar kızı dünya güzeli oldu. Riana Kudryavtseva 2017 senesinin küçük Dülberi unvanını kazandı. Yunanistan'da o altın taç alған. Küçük Dülberler yarışında dünyanın farklı köşelerinden 60'tan ziyade bala iştirak etti. Halkara jüri yarış iştirakçılarının görünüşüne ve kabiliyetlerine kıymet kesti. Her bir iştirakçı Hayriye leyhasını takdim etti. У меня есть друг, но он не может ходить. И мы с мамой решили организовать поездку в дельфинарий для таких детей, как и он. Я думаю, что каждый должен стремиться к тому, чтобы сделать наш мир чуть-чуть лучше, добрее и счастливее. Мы, как представители Крыма, хотели достойно представить свой крымско-татарский народ, показать свои традиции, обычаи. Şimdilik bu so'nggi xabarimizdir. Saat 9'da İskender Mehmetov yangi xabarlardan tanış edecek. Efirni ise sabah yayına devam ede. Biz ile olunuz.